background. So what really went on between me and Mr. Post. I hope in the spec and Jan Mashaka and Gwen. Tolo I Tolo Povena Post Inga Uma from page Mr. Post no. So this post ibalaw lite makata ko ako post to title yo ni khensi no kuvakeliwa Chavis MC evi like the conflicting thing about that post akuruku kutsa logo ni khensi kuvakeliwa Chavis MC mara photo ya le nga post yo mabo. So for me it didn't come as much of a surprise because I was watching that interview that he had na Chavi. So lesungwenya inga swivula laya va vutisa ku mapfamkwata sometimes mi byela vanhu ku va nga va posti yini va susa online so yi ku hayi mara lexi nga tshama xi kwatisa interview yin'wanyana mambawulele a nga yi endla na lihlangenyana lon'wana lo bayiza. So lihlangenyana lo bayiza ku ha ku vuliwa mina so na mina because I was watching the live video ni fika ni commenta loko ni commenta ni tlhela ni teka clip leya ni posta on my Facebook account. So it became an issue because this was not the first time a nga ri sungula is there na conflicting matters because na interview ya mambolo ya part 2 ana ha yi postang because of swin'wana sweswi nga humelela leswi swi nga endla na minchavo. So Mr. Post namuntlha hi fonela nini hi vulavula so loko hi vulavula kwalahi se va ni hlamusela ku kahle mhaka leyi a yi yo suka ngopfu hi timhaka ta tolo i timhaka ta khale. He's been watching so leswi swi nga hi kwatisa i timhaka ta ku in most of my analysis swi sounda hi nga ri mina ni la ku yi wisa. So for me swi click fast loko ni cheka ti-live video ta Mr. Post ta December kha ku mi nga payisi swihlangano swa ka Facebook ku na artist nga ta ku na xihlangano xa ka Facebook xi nga ta wisa artist se ni vene swi vona ku kahle Mr. Post a yi lo yimela mistake ya one leyi nga ta yi vona ku yi kota ku attack because those live videos ni nga ti vona ta December you can go and check it them on his page swi hi leswi ni komba ku swi vula ku leswi a ni swi vulisa swona ku Mr. Post maybe production yi nge fani a swi nga va khomi kahle a va swi teka hi ndlela ya personal ya ku mina ni lava ku wisa vona. Okay jap that conversation we had it on the call so va ni byela ku hey se mina ni va byela no ku hey swara mina so chingeliwa na cha because and I don't feel comfortable around that thing. Se va ni byela ku hey ile mhaka mfo you must make an official apology at that page then stava swi so unless ku nga ri timhaka to no fosteriwa ku swi endla it's an option or else ku ta tika. That's what I was told. Ku ta tika and actually I'm gonna post that recording ya hina na Mr. Post ka YouTube like in an hour so all in all vatsonga va ka hina I would live ku ni nga mi deli ngo data server ni one data for the call nta posta ka YouTube like in an hour. So this is my official apology to Mr. Post ka hinkwaswo leswi va nga fika va twa ingaku mina ni ve personal. I didn't mean to sound personal a ni nga swi tekisi swona but after the call I understood what's at stake. So sorry Phosa na mina ta mfakela siku rin'wana hi ta burisana kahle mi nga pfunana laha na laha. So this is my official apology
to Mr. Post ku vula timhaka ta ku Mr. Post va ta wa since va suke ka jo ku analyze swilo hi ndlela ya actually ya swi languteka swi ri personal. So all in all, just save data, mi ta kota ku vona ku yingisela that recording ya call, mi ta kota ku swi twa hinkwaswo leswi swi nga huma na hina Mr. Post. So cancel maxaka.